En as ons net deur ons lewens kyk, sal ons baie keer sien, ek weet dis 'n bekende storie, Vader, van die man wat loop op die sand, en as net een stel footprints, en dan hoor hy later maar U het hom gedra. Maar daai storie is waar. Here, dankie dat daar tye is wat U ons dra, laat ons nie eens bewus is daarvan nie. U goedheid en U guns is oor ons. Help ons om altyd dankbaar te wees. Ons is dankbaar ook vir die reën. Ons loof U daarvoor vandag. Ek dank U dat daar meer wins sal wees as skade van hierdie reën. Ek eer U vir U goedheid en U guns oor ons in hierdie gebied in Kroonstad. Ons gee al die eer, ons bid vir ons land. Ons bid vir ons dorp, ons streek. Ek is trots om hier te wees en hier te bly en ek eer U daarvoor. Dankie dat U werk in ons om te doen en te wil tot U welbehaag. Mag dit so wees en so aangaan, dat U deur ons verheerlik word eerstens. En ek eer U, ek bid dat die woord vandag duidelik sal wees, dat U beloof dat die woord uitgaan en nie leeg terugkeer nie, maar dit vervul waarvoor dit gestuur word. Alle eer aan U. U is 'n kosbare Vader, en al mis ons dit en vergeet ons en doen goedjies wat U nie behaag nie, bly U nog steeds ons Vader en ons dankbaar daarvoor, Here. In Jesus se kosbare naam. Amen. Baie welkom aan almal vanoggend wat die nat gedurf het en vir al julle wat trotseer het in die grondpaaie en dankie vir julle wat YouTube kyk en luister. Seën vir julle. Dit is vir my 'n voorreg. It's a privilege to share the word of God with you today. And I pray that as we've been building up, if you haven't listened to the last 2 weeks, please listen to it. Because God is busy building up a truth. Die Here bou op 'n waarheid met ons. En kom ons hoor wat sê die woord van die Here vandag. Dis interessant. Mense is kwaad, mense is bitter oor 'n klomp goed. Wat om ons aangaan. Ek was bietjie weg gewees so vir 'n midweek. Ek ontmoet 'n persoon en hierdie persoon begin praat met my, 'n ouer oom, en toe hy begin praat, is dit net woede en bitterheid oor alles. En ek wil net vir jou sê dat dit jou nie gaan baat om kwaad en bitter te lewe nie. You can do it, but it's not going to benefit you. Onthou julle daai skrif wat sê, some things are permitted, but they're not beneficial. Alright, dis toelaatbaar, maar is nie voordelig nie. So, jy kan maak wat jy wil. Jy het 'n vrye wil en 'n vrye keuse. Jy kan kwaad wees en bitter wees vir die res van jou lewe, maar dit gaan jou nie baat nie. Dis baie beter om dit God se manier te volg. Wat daarin lê 'n rykdom wat geld nie kan koop nie. There's a richness that money can't buy when you do life God's way. But God gives us the free choice. And so this morning we're going to speak about sowing the will of God. Saai die wil van God. Saai. Daar's van julle wat hier so saai boere is. Of meeste van ons weet van saai. Ons bly in Kroonstad. En so dit gaan wees nou waar hulle sê in Engels, I'm preaching to the choir. Maak dit sin, ken julle daai geseg? Ek preek vir die koor, wat al reeds hierdie goed weet. So ek gaan julle iets leer van saai vandag. Is dit reg, Marius? Okay, as ek iets sê wat jy nie weet nie, moet jy na die tyd kom en vir my sê, jy en Bux en 'n paar ander ouens wat saai, en kom sê, yes, ek het dit Jenny nie geweet nie, ek boer al van kleins af. Okay. Ek spot sommer. Ek wil net met inleiding 'n dingetjie vir julle sê, wat vir my belangrik is. Voor ek by saai uitkom, hou nog die begin van dit daar. Weet julle wat's die verskil tussen in Engels 'n triek en 'n principle? 'n triek. What's a trick in Afrikaans? 'n kil. Kulkuns. Weet jy wat's die verskil tussen kulkuns en beginsel? Dis baie interessant.
Do you know what's the difference between a trick and a principle? Dis baie powerful wat ek gaan sê. Daar's 'n verskil tussen 'n kulkuns en 'n beginsel. En die wêreld en ongelukkig het dit ingeslyp in die kerk in, waar die kerk begin leef het en verkoop kulkuns in plaas van beginsels. En mense vat die kulkuns, vat die triek en glo dit, en dan werk dit nie, dan is die mense verskriklik teleurgestel. The kingdom of God is not built on tricks, it's built on principles. Come on, laat dit insink. Die koninkryk van God is gebou op beginsels, nie op kulkuns nie. Laat dit insink. Vir julle jong manne wat die eerste keer kuier, laat dit insink. Jy moet hierdie nie vergeet nie. Triks is een ding, en ons is baie beïndruk met triks. Maak net so, dan, wow, ek is so impressed met daai ou. Maar die koninkryk is gebou op beginsels. Nou, ek gaan julle vertel wat is die verskil. It's baie basic. A trick is when deceiving or deception is used to achieve something. 'n Kulkuns is wanneer daar misleiding gebruik word om iets te bereik. Misleiding gebruik word om iets te bereik. Misleiding te gebruik om iets by 'n plek uit te kom. Ek gebruik misleiding. Dis kulkuns. En jy kan 'n hele ding gesels daaroor. Oor kulkuns wat misleiding gebruik om iets to achieve. Dis maklik, ons ken dit. Maar weet wat 'n beginsel? Ek gaan 'n baie kort verduideliking gee wat is 'n beginsel. En hoekom ek sê van die jong manne, want ek het self 2 jong seuns en ek kyk my seuns en ek kyk hulle lewens en ek kyk hulle fyn sonder om met hulle te praat of te raas, want hulle is klaar groot manne. En jy kan kyk na my eie lewe, wanneer ek begin leef buite beginsels, begin ek swaar trek. When I start living outside of godly principles, my life starts becoming difficult as a Christian. As a Christian who lives outside of principles, your life starts becoming difficult. Do you know why? Because this is the definition of a principle. A principle, a beginsel, is the fundamental truth that serves as a foundation for your belief or your behavior. A principle is the fundamental truth that serves as a foundation for what you believe. That's your beginsel. Maak dit sin? Dis die fondasie vir 'n beginsel. Is die fundamentele dit wat jy in glo, wat 'n fondasie is vir jou lewe, vir jou geloofssisteem. Dis 'n beginsel. Ek kan nie volgens triks lewe nie. Ek moet as kind van God begin leef volgens beginsels. Maak dit sin? Right. Wie van julle stem saam met my tot sover? Julle kan net omdat ons koud kry, kan sê hande. Hoor mooi. Belangrik. Saai. Saad is nie 'n kulkuns in die koninkryk nie. Saai. Saad is 'n goddelike beginsel in God se koninkryk. Sowing, seed, is not a trick in the kingdom of God. But churches have made it a trick. Churches have used the concept of sowing and reaping and seed as a trick. And now people stand back. Stand back from what? From 'n beginsel. Nou staan jy terug van 'n beginsel vir jou lewe wat werk, want mense het dit misbruik as 'n kulkuns. Wat sê jy gee R10, môre is jy 'n miljonair. As jy dit doen, dan kry jy dit. As jy so maak, dan gebeur dit net so. En nou staan ons terug van saai en maai as kinders van God.
We stand back with sowing and reaping as children of God, but we're standing back from a principle of fundamental truth for believers that God has implemented for us to live by. That's why, and I'm going to say it in English for some English people, that's why God's word is full of stories of seed, sowing, seed, sowing, seed, sowing. It's life. Life consists of not only farming with millies. Life consists of sowing and reaping. Sowing and reaping. Seed in the ground or no seed. Life is made of that. It's 'n beginsel. Dis 'n koninkryksbeginsel, maar omdat daar kulkens is, staan ons weg daarvan. Ons praat nie daarvan nie. Moet net nie praat oor saai, pastor. Ek gee wat ek wil, wanneer ek wil en hoe ek wil en dis verby. Ja, maar wat van die beginsel van saai? Nee. Dis sommer prosperity, what. No. It's a principle of God that works for human beings. So bly by my, as dit bietjie so skatter, dit gaan sin maak. Ek wil net die eerste prentjie vir julle wys. Die boonste saad, dis nou nie geel mielie daai nie. Die boonste saad is 'n goue saad. Dis 'n goue mielie, okay. Solid gold. Ek wou 'n solid gold een kry, maar niemand wil vir my gee nie. Die onderste een is 'n genuine een. Die boonste een is van goud gemaak. Genuine gold. Both look the same. That gold one is actually very smaller, but I've just enlarged it because when you make one of that in gold, its weight becomes more. So now both of them, it's 'n kleiner een bo. Hy's eintlik kleiner, ek het hom vergroot. Maar hy's eintlik baie klein as jy die gewig vat. Dis nou dieselfde gewig. Die onderste een en die boonste een is dieselfde gewig. Ek praat gewigwaarde. Gold. Same weight, different size obviously because of the gold, but both, one is a golden milliput and the one is a real one. Is dit reg? Ek wil net sê, dit kan verskil. Julle boere wat koop en groot maat koop of klein maat koop sal verskil. Moenie omgee daaroor nie. Maar as jy daai gewig vat van 'n milliput, die gewig van 'n milliput, en jy omskep dit in goud, is dit omtrent R4, R4,5 werd. Daai gewig. Pure gold around R4,5. True story. True story. If you take the value of 1 milliput, julle koop mos 'n sak met, nou gaan ek slim klink. Dis tussen 49 en 65,000 putte binne in 'n 25 kg sak. Google help baie, né? So let's work on 55,000 pits in a bag. If you take that bag, you might get it for R600 or R800, doesn't matter your price to pay for that 25 kilogram bag. That seed is between R1, R1.50, 80 cents for one little, 8 cents, sorry, 1 cent or less, 1.5 cent, not 80 cents, 1.5 cents or less than a cent werd, 1 pit, minder as 'n sent werd, afhangend van hoe baie jy koop, minder as 1 cent. So as jy daai goud vat, daai goud milliput, en jy vat daai goudput wat R4.60 is, en die een is 0,01 of 0,008 van 'n rand werd. Ras? Dis dit onvergelykbaar die waarde van die twee met wegspring. Maak dit sin? Met wegspring is dit en as jou goud groei op 20% 'n jaar, dan kan jy daai R4.60 sit en daar gebeere jy dit daar in die kluis, daar by die bank, jou goue mielietjie, en dan is R4.60 en dan volgende jaar is hy nou R5 werd. Hy's baie werd met die wegspring. Maar die een wat onder 'n sent is, het 'n goddelike beginsel werd. En dis die werd van multiplication. Daai minder as 1 sent kan multiply
kan voorplant, kan groei. Jy kan daai goue een vat en hom plant, jy gaan uitgrawe, die volgende jaar gaan hy anyway weer 15% meer werd wees. Maar as jy die een plant van 1 sent, en hy groei goed met sekere gewasse, kan jy tot 1600 pitte op 1 mielieplant kry. 2 koppe, 800 pitte per kop. Gaan werk dit uit. Dis verskriklik baie, né? Jy dink nie so nie. Nou gaan die ouens huis toe, gaan koop mielie hier langs die pad, haal die blaar af 1, 2, 3. Dan WhatsApp jy my, sê, pastor, jy is verkeerd, it's 750. With a big, solid cob of corn, you can get up to 800 pips in one. 2,600 from one. That's called multiplication. As jy kan daai 1600 vat, en jy het genoeg grond, en almal kom en volunteer mooi, en vra niks salaris nie, en daar's nie insetkoste van kunsmis, of salarisse nie, of weer, of skade. As daar al daai 1600 kon geplant is, en voortbring weer, kom ons veronderstel. Is dat oor 2,5 miljoen, met jou tweede keer wat jy plant, van 1 pit. 2,5 miljoen. Nou, daar's insetkoste, en die praat nie daarvan nie. Praat peer, we're talking only today about multiplication, seed. In your second round of planting, from one seed's value, you could be sitting at over 38,000 rand from the value from one that was planted. Just the seed value. Jy sien, saai is 'n beginsel. Belê en opbrengs is nie verkeerd nie, maar dis nie die manier hoe God wou hê ons moet volgens lewe. God wil hê ons moet volgens saai en maai lewe. Hy's nie teen dit nie. Maar daar's 'n opbrengs, kan ek dit sê, daar's 'n opbrengs van saai en maai vir jou siel, wat baie ryker is as net 'n 10% per jaar. As jou hartseer en jou deemekaarheid en jou verlorenheid en jou vrae, your questions and your lostness and your turmoil in your heart and your unhappiness, if it only grows by 10% per year into a little bit of peace, it's a long journey. But here comes the key. I want you to catch this. This is so important. When you got born again, when you accept Jesus Christ into your heart, when you accept Jesus Christ into your heart as your Lord and Savior, the Bible says in 1 Peter, there's not a verse on the screen, 1 Peter 2:23, it says, for you've been born again from the incorruptible. Interesting, your rebirth is not born by value, by gold, definitely not by tricks. Your rebirth has been born again by the incorruptible seed of the word. Say with me, seed reproduces. And that seed's not like the one I showed you on the board, because if you plant 1,600 seeds alone, sometimes you put, 4 or 5 pips in one hole, and then half doesn't work, and dan kom die wurms en vreet dit, of die meerkatte eet dit. Die onverganklike saad van die woord kan vergaan nie. En jou wegspring in jou goddelike lewe, jou wegspring is met saad. I get born again of seed, and then I step back and I say, okay, now that seed thing is over. This whole trick of seed and sowing and reaping is finished. Now it's just, okay, let's study the Bible. And we don't understand that you've got seed in you from rebirth. And the Bible says that the seed is the word of God. And I have eternal, incorruptible seed of the word of God in me. And that seed, now here's the trick. Daardie saad in my moet gesaai word.
Come on, is onverganklik. Ek moet daai saad saai. Ek hou nie net die saad vir myself en ek eet net vir myself. Die saad moet gesaai word. En dis hoekom soveel van ons as kinders van God, baie keer myself ingesluit, bly ongelukkig, want ek saai nooit onverganklike saad nie. Ek dink nie aan saai nie. Ek voel skuldig as ek die woord saai gebruik. Ek voel, ek mislei mense. Maak dit sin? Jy mislei nie mense nie. Jy is van saad gebore. Onverganklike saad van die woord. En God roep jou om te begin plant. Ruim uit te deel. Daai woord sê, there's one who scatters. And there's even more. There's one who unjustly holds back and he has nothing. Why? Because the one who holds back doesn't believe in sowing. He believes in holding back for himself so he can eat. But there's one who sows liberally. And he enjoys the harvest. En so ek wil julle net bemoedig vanoggend. In hierdie stilte. Wanneer jy Jesus Christus aangeneem het, is jy nie net gebore van goud van die hemel af en die parels uit die strate, of die goue op die straat en die parels van die hekke, en jy is nie daarvan gebore nie. Jy is gebore van die onverganklike saad van sy woord. En daardie saad het potensiaal soos daai een saadjie, maar hy kan nie net lê nie. Daai een saadjie lyk nie soos veel, as jy terugkom en jy sê, ek is wedergebore, ek het die Here Jesus aangeneem. Jy het nie skielik gespring na 64, jy is net 'n saadjie. En is minder as 1 sent, maar as daai saadjie begin werk, dan is sy vermoë naderhand incalculable how it can grow. That's why the Bible says, he who started a good work in you will complete it. Hy wat 'n goeie werk in jou begin het, sal dit voltooi. Moenie onderskat die goeie werk wat die Here begin het in jou. Daai goeie werk wat God begin het in jou, was nie amen, full stop, boom, punt. Is nou verby. Goeie werk, ek is nou goud, ek is 'n kind van God, ek is royal, I'm a child of God, ek is die kop en nie die stert nie, en dan ken ek al die mooi skriffies van goud. Hey, wow. Jy is gebore van saad. Daar's voortplanting wat moet kom. Kan ek jou skok? Jy is eintlik meer werd as goud. Want jy gaan eendag op goud loop. Jy gaan op goud loop. Moenie goud so hoog ag. Don't make gold so precious that it's high above you. You're going to walk on it one day. Make the seed that you've been born from the most precious. Because that seed will last right into eternity. It's incorruptible, can't die. It's everlasting seed. And I'm not going to back off anymore about sowing because the world, Karine en ek het gekom en ons ry daar verby Malalaan en in daai suikerrietlande het so gereën. Het ons die pragtigste reënboog gesien, maar dit was van die duidelikste. Jy kon letterlik al daai kleure sien. Nou is ons te bang om te praat oor 'n reënboog, want mense sê as jy oor 'n reënboog praat dan is jy nou gay. Nee, maar God het reënboog gemaak. Ek gee nie om wat die wêreld gesteel het nie. God het 'n reënboog en hy het dit pragtig gemaak. En as God saai gemaak het, gaan ek nie wegskram vir 'n paar trieksters wat dit gebruik op TV om mense se geld te steel. Nou bly ek weg om te sê, hey guys, saai. No, it's a principle. You've been born of living seed. Is jy okay? Sharp. Ek het laasweek net gesê dat, ons sal nou die skrif aansit, ek het 'n prentjie gewys laas keer van, kos en gesonde kos, en ek het gesê, kies faithfulness above fun, holiness above happiness. God wants you to have fun, He wants you to be happy, but God wants you to enjoy righteousness above riches. Does that make sense? You can have fun, happiness and riches, but if you're lacking in righteousness, holiness, and you're lacking in faithfulness, you will never feel, jy gaan nooit voel vervuld nie. Because you're eating unhealthy. And it is from God. God gives us fun. He gives us happiness. But you'll never feel fulfilled until you go into that healthy food of God. And the healthy food of God, God wants you to start experiencing the healthy food.
through sowing and reaping. En ek het laas keer gesê, iemand het gesê, dankie, iemand WhatsApp ons en sê, dankie vir jou transparency, pastor. Dit help ons. Dit is asof jy in ons eie huis is, vir 'n paar van ons ongesonde mense. Want as jy 'n koeksuster en 'n donut en 'n lekker koek daar sit, if you put a cake and a donut and some nice French fries and a hamburger as compared to a carrot, a cucumber, I'm definitely going to go for that one, the unhealthy food. But you know, we need to practice sowing healthy stuff in our life so we can start reaping a healthy harvest. And later, you do start reaping the health. So we're looking at righteousness, which I've been made the righteousness of God when I got born again, from this incorruptible seed. And this righteousness is also part of seed. It's incorruptible from the word of God. It's in me. I'm a righteous child of God. Dis nie hoogmoedig om te sê, ek is 'n geregte, I'm a righteous son of God. I'm not being hoogmoedig. Daar's verskil tussen trots en om die waarheid te bely. Trots en hoogmoed, God sal my hart ken. As ek sê ek is righteous en ek dink ek is beter as jy, dan mors ek my tyd anyway, want my righteousness comes from him. Rian said that on the cross. My righteousness because of him. Now we're going to get to sowing and reaping. Is that okay? My righteousness is from God. It's mine. It's a gift. I'm put into right standing with God. I can hear his voice. His word touches me. I'm acceptable. I have a new identity. Allah, nice goed. Kom ons blaai na, of kyk saam na Hosea 10 vers 12 in die 83. In Afrikaans 53 sê dit, saai volgens die eis van geregtigheid. In die 83 sê dit, saai volgens, en ek het gesê, God wat praat, saai volgens my wil, en julle sal my liefde oes. In Afrikaans in die ou vertaling sê, saai volgens die eis van geregtigheid. Sow according to righteousness. Just want to stop there for a bit. The will of God. When I sow God's will, I start having great experiences with God's love. As ek saai volgens God se geregtigheid, sy wil, dan begin ek geweldige ervarings van God se liefde in my lewe begin ek ervaar. En weet jy wat gebeur wanneer jy God se liefde begin ervaar? When you start experiencing God's love, then I'm less worried about what this politician says and that politician, because I get security in the love of my Father. You understand? So, according to the will of God. So, daar begin ons met die skrif. Hy praat van saai. Hy praat met sy volk en hy sê, saai volgens die wil, en julle sal my liefde oes, ploeg vir julle 'n nuwe land. Miskien is vandag die tyd vir 'n nuwe land van ploeg vir jou. Want jy sê, weet wat, my land is kliphard, daar's niks, ek saai niks. Ek saai nie liefde nie, ek saai nie tyd nie, ek saai nie my geskenke nie, ek saai nie my talente nie, ek saai nie my finansies nie, ek saai nie, ek saai niks. Wel, dis tyd vir 'n nuwe landbreek, dat jy kan begin saai. Ja, maar waar moet ek die saad kry? Wel, jy was gebore uit onverganklike saad van die woord. You've been born again of incorruptible seed, and the Bible says God gives seed to the sower. You've been born again of incorruptible seed. If you haven't sown anything, and today you say, God, it's a new land, we're going to break it open. From today, I'm going to start sowing. God says, I've got seed, I've got seed. God sê, ek het saad. Ek sien jy wil saai, ek het saad vir jou. Want daar's 'n verlore wêreld daar, wat my liefde moet ervaar, wat my woord moet hoor. There's a broken world, a dying world, there's a world with incredible lack, and if you say you're willing to sow, I'm going to start giving you seed. Maak dit sin? This is not complicated. I'm trying to make it as easy as possible.
And even if you're young and you don't have a lot, start sowing. Start sowing. Start investing in other people than yourself. Start putting seed even in people you don't know. People know me when they ride with me. Whenever I ride and I stop at the altar, at the toll gates, and the person opens the gate, there's normally a name. And whenever that door opens, and I look behind me and there's not cars coming, I say, hi, say the person's name is Nomsa. I say, hi, Nomsa, how are you? No, fine, thank you. I said, I want to slip. But can I tell you, Jesus really loves you, Nomsa. And I look at her reaction and I'll say, you know what, Nomsa? I want to just tell you, there's nothing that you face that God can't give you a solution for your family or your struggles. Thank you, sir. Thank you, sir. And I ride off. I never see Nomsa in my life again. But I've sown seed that's incorruptible of hope. Because the Bible says one plants the seed and I'm gone. Another waters. Rian comes later and he says, hi, Nomsa, how are you? Listen, by the way, Jesus is going to give you bread. And he waters that seed and the Bible says, and God makes it grow. But that gold one, it can't grow. But that one can grow. Can you see what I'm saying by becoming a sower? I become aware that I have seed. And I don't waste the seed. But sometimes seed does fall on ground that's hard. The Bible says so. On thorns. But I'm going to not waste the seed, but I'm going to sow. Because if that seed falls into good ground, Nomsa could end up having a change of her life and her family. Simply because I only sowed. I didn't even water it. I don't even see the result of the harvest. Maak het sin? You see, this goes higher than jou politiek of jou dit of jou dat. Hierdie gaan in 'n dimensie van God se koninkryk wat ver hoër is. God se koninkryk sê ek is sy kind en ek is geroep om te saai. Daar's goed wat fair of unfair, miskien, and I'm saying in love, miskien that lady that opened that gate and closed that gate at the toll, maybe she hates men. I don't care. I will sow the seed of the Lord because I'm called to be a sire. Do you understand what I'm saying? Maybe I ride away there and she says, not all men are bad anyway. I don't care. Seed as small as a mustard seed can end in a tree that the birds can come and perch and enjoy the shade. Small as a mustard. We were in Israel. Tiny. Tiny. Size of a pinhead. But it can become a tree. But when I only keep the seed for myself, and I'm going to grind it and eat my own bread always, there's a world out there that needs sowers. God's children, God se kinders wat kan saai. Ploeg julle nuwe land, dit is nou die tyd om na my wil te vra. Sodat ek kan kom en weldade oor julle uitgiet. Weldade kan uitgegiet word volgens as ek begin saai. Ek moet die wil van God begin saai. Weldade kan begin vloei oor my. En my motief moet my motief rein wees. Verseker is my motief dat ek 'n seun tot daai vrou kan wees. My motief is nie ek gaan iets kry by haar nie. Daai goed is stupid. Dis kuns. God kyk motief met kulkens. God kyk ook motief met saai. And if we can become sowers in God's kingdom, you and me, we really become sowers with what you have in your hand. Daai jy 2 weke terug, die een seentjie het 5 brode en 2 visse. Jesus sê, dankie, verdeel dit. Dit was saad wat hy die Here gegee het. En hy verdeel daai saad en hy voed letterlik duisende. Maar as hy seentjie sê, nee, as ek hier oom met die baard en lang hare en die wit kleed, as ek hom my kos gee, gaan ek honger word vanmiddag. Now don't play that with God. God says, I want seed. Give the Lord. Kyk wat sê Jakobus, James 3. Ek gaan net die klaar maak, jammer.
Vers 13, maar julle het sonde ingeploeg en julle het vyandskap geoes. Julle het die vrug van julle valsheid geëet. Dis nou op 'n negatiewe kant. As dit jy is, die punt B, change it man, sê Here jammer. Ek gaan nie sulke saad meer saai nie. Dis valsheid en bedrieg. Nee Here, dit is nie deel van my lewe nie. Al vat die werklike oes langer, ek vat die pad van die werklike oes. James 3:18 says a beautiful thing. Onthou nou, ons het gepraat van geregtigheid. And the fruit of righteousness is sown in peace by those who cultivate peace. Fruit of righteousness is sown. Die vrug van jou geregtigheid word gesaai. Dis die punt wat ek wil maak. Geregtigheid is nie daar vir jou om net synig te hou nie. Dis daar om te saai en hoop te gee. The fruit of righteousness is sown in peace. Onthou julle, die Onse Vader, ek het dit oor en oor al gesê vir 3 weke. As hy begin, dan sê hy, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. First, let your will be done. And his will is to sow people. Sy wil is dat jy saai. Let thy will be done. On earth as it is in heaven. And then, gee ons daaglikse brood. Soek allereers die koninkryk van God. En sy geregtigheid. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En dan sal hy hierdie goed byvoeg. Doen die wil van die Here, hy sal die brood vir jou tafel voorsien. Die geregtigheid se kinders sal nie honger ly nie. David sê, I've never seen the righteous children beg for bread. But devil gets us to have fear that we'll simply focus on having enough bread and never sow. And God says, but sowing is a beginsel. Don't hold back. Why do you hold back? Yeah, but I don't have so much. Well, when will it be enough? When will you have enough to start sowing? What is the measure of enough? Who will you and me compare enough to? Nou het ek genoeg, nou kan ek begin saai. Dis nie beginsel van die Here nie. That's not the principle of God. Now I've got enough, now I can start sowing. God's principle is, you were born again from seed, sow. Don't wait. And it's not a trick. So that you come back later and say, ja, maar ek nou gesaai, nou het ek niks. Well, maybe you had a trick. Dis kulkuns daai. Ja, maar hierdie ou het gesê, as ek dit doen, dan sal dit gebeur. Wel, moenie luister vir hierdie ou nie. Doen wat die woord sê. Saai volgens jou geregtigheid. En saai volgens God se wil. And as you sow according to God's will, and as you put seed in the ground, he says he supplies bread for those who are hungry. Gee ons daaglikse brood. 2 Corinthians 9 verse 10 Afrikaans. Net voor ek het sê, wil ek sê Jesaja 55:10, jy kan die skrif ophou die ander een, maar Jesaja 55:10 sê, he gives seed to the sower, and he says that that seed is his word, and it will accomplish what it was sent out to do. He gives seed to the sower. This is where Paul, 2 Corinthians 9, Paul gets the scripture from Isaiah, because in those days there wasn't a 2 Corinthians 9. It was Paul busy in the Corinthian church writing a letter. And look what Paul says. He literally quotes Isaiah 55:10, and he says, en vers 10,
en hy wat saad aan die saaier voorsien. Saad aan die saaier. Sy sê, Here, dis okay, ek saai nie, gee maar die saad vir 'n ander ou. Hy gaan saad voorsien aan die saaier. Of ek sê, Here, hier sê, ek gaan hierdie braakland oopbreek en ek gaan begin saai. Hoekom? Want dis 'n beginsel, Here. Dis nie 'n kulkuns, dis 'n beginsel. Ek leef as 'n saaier. You know that prayer of St. Francis? I can't quote the whole prayer. Where there's hatred, let me sow love. Where there's this, let me sow. Saaier. Start sowing the opposite spirit. Start sowing the opposite seed. Where everybody's just angry and bitter and hatred. Start sowing love. Sow peace. Sow hope. Sow time. Where everyone says, daar's geen tyd vir niks nie. Start sowing your time. But look what he says. I love the scripture. Saad aan die saaier voorsien en dan sê hy net soos die onsse Vader en ook brood as voedsel. Waar begin hy? Saai. Kyk wat sê hy. Sal aan julle, hy sê en hy wat saad aan die saaier voorsien en ook brood as voedsel sal aan julle saad verskaf en dit vermeerder. I love that. Hy saad gee en hy sal dit vermeerder. Hoekom? Omdat hy sien ek is ernstig, ek wil saai. Hy gee mos nie saad vir iemand wat nie wil saai nie. Hy voorsien jou brood, ja, dat jy nie honger ly nie, maar hy voorsien nie daai saad dan nie. Yes, I love this. Hy sê, en hy sal die, wat? Vrug van julle, die vrug, die resultaat, die navolg van jou geregtigheid. Vrug bedoel die gevolg van, die opbrengs van jou geregtigheid sal begin. Kyk hoe mooi sê, hy sal die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. Wil jy daai ervaring van wedergebore geregtige van God, wil jy die vrug van jou geregtigheid begin laat toeneem? Do you want it to start really making sense that you were born again? Become a sower, not just a eater. Become a giver, a contributor, not just a consumer. Become a giver, not just a taker in the kingdom. Don't just take the word, consume the word, get a better revelation. Go to a better conference. That's trying to make your goud vermeerder. Get into saying, I'm going to become a contributor. I'm going to become someone that's a giver. I'm going to become a sower in God's kingdom. And it's not going to be such a big effort, believe me. Because when you scarce have given, you get a surprise. God starts putting seed in your hand again. And say, yeah, dit is nou onverwags. En die Here sê, I'm giving seed to my sower. I give seed to my sower. Yeah, you'll have bread. Stop worrying about your bread. I'm going to give seed to the sower. Hy sê die geregtigheid toeneem, so in alles vrygewig te wees en dit loop deur ons bemiddeling uit danksegging aan God. Ek is besig om klaar te maak. Seed, you have to work it. Bread, you got to eat it only. Work the seed he gives you. I'm not going to carry on with a lot of things. Galasiërs, jy kan maar net terugsit die prentjie van die saad. Galasiërs 6 vers 7 sê, God laat hom nie bespot nie. 'n Mens maai wat jy saai. You sow nothing, promise you'll also reap, but you're going to reap nothing. You sow bad seed according to the flesh, you reap destruction. But you sow according to the Spirit, you're going to reap a harvest of eternal life and eternal things. But a sower, you are a sower. Now, Rian,
the doc said, put your hand on your chest and said, Jesus loves me. Remember? Don't be scum. Put your hand on your chest and say, I might have not known this, but I am a sower made by God. Yeah, God made you a sower. I'm not just talking about money, guys. Money is included. I'm talking about your life. Unless a grain of wheat falls to the ground and dies. Jesus came and he fell as a seed to the ground and he died. And today there's millions of reproduction of Christians. But what we do is we say, me, I don't die. God says, no, man, you're a seed. You don't understand. If that seed doesn't go to the ground, when we opened the church, the new building, I think it was about 8 years ago, this auditorium, my sermon was, you are planted, not buried. Do you remember? My diens was, toe ons hierdie gebou open, hierdie gedeelte, was my diens, jy is geplant, jy is nie begrawe nie. Al twee is donker, al twee is klam, al twee het niks lig, no light. Both in the beginning, you experience it's like death. But you're not buried, you're planted. Stop fearing falling to the ground as seed. Stop fearing the dark and the clump. Because when you're a seed and you're planted by God, a harvest of righteousness will come up in your life that's going to be greater than you've ever known. Two Corinthians 9:6, I finish off with that scripture. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. Wie volop saai, sal volop maai. Can the music team come forward? Is everybody still here? The Afrikaans song that we did before the English one at the end. I want to say goodbye to YouTube. Thanks for watching. If you've accepted Jesus Christ into your life, you're born again of incorruptible seed, living seed that can't die. And God wants you, as a product of that seed, to sow and to sow and to sow. And you know what? You will see He puts seed in the hand of the sower. Don't be scared to start a life of sowing. Sowing your righteousness, sowing your time, sowing your gifts, sowing into the needs of people. Stop being ashamed to be called a sower, because some ministries have made a trick of it. Not this one. Yeah, we will speak with boldness about God's called us to be sowers. And I'm proud that I can also sow like my father sowed his son. I can sow what He's put in my heart. God bless you. Have a wonderful, wonderful rest of the Sunday. Bye-bye.